जमा पर सर बंदे तेल लगवा। प्लीज़ ऑयल माई हेयर, प्लीज़ ऑयल माई हेयर द दे द मकसद शो जमा पर सर बंदे तेल लगवा। Let me speak English. Since when did you start speaking English? The दे द मकसद शो तासो इंग्लिश द कलना शुरू करे दा यानी since when did you start तासो द हकार द कलना शुरू करे दा यानी पता बुंदे मूंगा नेरा जुमले हम जोड़ा वुला शू। Since when did you start speaking English? Since when did you start eating meal? Sooner or later, I shall work as a doctor at a hospital. د دې د مقصد شو چې ونه یوه ورځ به زه په هسپتال کې د یوه ډاکټر په خاصیت باندې کار کوم. Sooner or later I will subscribe to teacher Ifhamullah. Sooner or later I will meet you. Sooner or later I will call you. امید کوم دوستانو چې تاسو به دا ویډیو لایک کړئ وي، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بٹن هم پکې پریس یو جهان مننه. Thank you for your support.